Айдар Султангазиев, 24 жашта, Кочкор районунан, кесиби архитектор. Айдар Султангазиев үчүн 35-35 кыска номерине 26 деген санды жазып, добушуңузду бериңиз. Күттүм мен жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кечке күттүм. Ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир мезгил тагдырыбыз экөөбүздү. Ай, тагдырыбыз бир мезгил экөөбүздү. Taqdırımız bir mezgili köpüzdü. Kötüden ümit bolup жаңырганмын, күйүттү кыргайлатып тактыр болду. Экөөбүз жашагынан бөлөнөкпүз, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолдор. Ай, бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Bölük düşkön ömürdü bizdin joludur, ömürdü bizdin joludur. Гүлмира Сыйдалиева, 43 жашта, Карабура районунун Чолпонбай айылынан, учурда Карабура маданият үйүнүн кызматкери. Гүлмира Сыйдалиева үчүн 35-35 кыска номерине 27 деген санды жазып, добушуңузду бериңиз. Жаныңда турсам жайдарымын өскөрүнү, сен ала келген көлүңдүн ысык сан ойго бүгүне бербей турсам төгүлүп, сен ала келген көлүңдүн ысык делиди, сан ойго бүгүне бербей турсам төгүлүп. Мезгилди күткөн манайың күздөй хыял кеч, мұңайым жанган үміттен үзіп берелес. Убайым жеген күндөрдү тансам бир пасқа, мендеги шоқтық анчейин жаштык демес. Убайым жеген күндөрдү тансам бир пасқа, мендеги шоқтук анчейин жаштык демес. Келигиңдер өтсө көк ирим жеке таң менен, сагынчым төгүп толкунга болгон жан жолдош. Түшүктү өмүр түндүгүн алыс болбосо,
Камчыбек Мамбеталиев 49 жашта Бишкек шаарынын тургуну, учурда айдоочу. Камчыбек Мамбеталиев үчүн 35-35 кыска номерине 28 деген санды жазып, добушуңузду бериңиз. Самадым ғанаң еңсер айқадырым, қайселе ғана гүлім ай өчірім, жүректің ғана күйгін ай жалының ай жалының. Аттандың анаң алыс ай ертесін, алтыным ғанамындан ай келсечі, айылында ғанаң аман ай бар бекен, ақындың ғана сүйген ай еркесі ай еркесі. Айтайын ғана тілім ай сайратып, аш кере ғанаң ішті ай қайнатып, алтыным ғанаң аман ай бар бекен, арқардай ғана көзім ай жайнатып ай жайнатып. Ар кимдин ғанаң ойлойт ай сүйгөнүм, алтыным ғанаң аман ай жүрөгүм, аралаша ғанаң ойноп ай бир жүргөн, ақындың ғана сүйгөн ай жүрөгүм ай жүрөгүм, аралаша ғанаң ойноп ай бир жүргөн, ақындың ғана сүйгөн ай жүрөгүм ай жүрөгүм. Бактүбү Орозбекова 35 жашта Токтогул районунун Актектер айылынан, кесиби музыкант. Бактүбү Орозбекова үчүн 35-35 кыска номерине 29 деген санды жазып, добушуңузду бериңиз. Қарашың аймаға оқ болып, қалдыр айтай денем жоқ болып, қамдаған жылы сөздеріме, қағылсаң ай кетет жоқ болып, қамдаған жылы сөздеріме, қағылсаң ай кетет
Чынара Оңолбекова 39 жашта Токтогул районунун Тоолук айылынан кесиби видеотехник. Чынара Оңолбекова үчүн 35-35 кыска номерине 30 деген санды жазып добушуңузду бериңиз. Қалайсың жалындай, жүре албаймын күндө сени сагынбай. Месір кетет менде жүргөн элесиң, милтиреген ысык көлдүн таңындай. Месір кетет менде жүргөн элесиң, милтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмушак чыныдай карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, сүйө албаймын киши жалдап баралап. Көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, сүйө албаймын киши жалдап баралап. Көзүң укмушак чыныдай карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, сүйө албаймын киши жалдап баралап. Көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, сүйө албаймын киши жалдап баралап. Кейде бүркө, кейде жарктайт кабагың, кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эртөкүрөк сезсем да, ээрчип жүргөн көлөкөдөй